Journalist Association for Assam Mati Atengpen JAFA Karbi District Committee aphan Karbi District Commissioner Smt Madhumita Bhagawati kachophapon atengpen kachetong dam. Lason si aru ache klone pai krek thamarni Karbi District Commissioner Smt Madhumita Bhagawati ACS pen Journalist Association for Assam Mati Chihek pen JAFA Karbi District Committee aphan kachophapon atengpen asaihem dipolong kachetong dam. Kedam tang aru ache klone pai ke pani langfer constituency arlopen kepa pitun hop ahabar klodung LPS kolalong JAFA Karbi District Committee lapen District Health Society Karbi Anglong tumpen RDC of Parman Free Medical Hem padopanlo. Laso birta Karbi Anglong disease tami arjulong si JAFA Karbi Anglong District Committee tumapan ng chopapanlo. Bangso nang ipapon natin si JAFA Karbi Anglong District Committee tumpen chetong damlo. JAFA Karbi Anglong District Committee along abidi sar kiri rohang pen disi Srimati Madhumita Bhagawati ACS apan man kedo Karbi apopen archopanlo. Lason tak si JAFA Karbi Anglong District Committee along amai pu samtri pen menson man kedo Karbi ape pen si archopanlo. Bangsar cho pontet pen api JAFA Karbi Anglong District Committee pen kedo kelak aratang farman lapuson asai keklem bipon thegapon. Karbi Anglong District Commissioner pen JAFA Karbi Anglong tumpan karchuro pajerpon. Lapen non kewang ji bosi kacheklo angbong rongmong we development block sami langso development block lapen nilip development block arus tami lapuson asai keklem pon dhujia panta DC pen JAFA Karbi Anglong District Committee apan kachuneri padopanlo. Anparta DC methang amat sinang cerap cetodon po. Lapen helkem ke pato dam ahutami adimaklong along nang cidon po pusi lamcak nang cipidon lo. Lapen anparta free medical hem tang det pen apirote putot na samuk Bharat Abhiyan awareness program je mix tami nang cerap cetodon tha pusi JAFA Karbi Anglong District Committee apan DC pen chuneri padopantu. DC pen kachuneri ponating pen JAFA Karbi Anglong District atum stami saing deng ke donalong stami putot ke klem ke dam ponje apan cisik cedang pon po. Lapen saing deng ke pachun ponlong pa meji apan stami lamcak cipi pon lo. News Desk report Loti Kimi News Karbi Anglong.